develop on this moment was very, very full of exciting messages. I couldn't even wait so I can tell everyone about it. The preparation is going really well. We have to come up with projects and do a whole lot of stuff before we go to Poland. I can't say much. When I got the opportunity to do it, I say I have to take it. It's an opportunity of a lifestyle, and it's such an important moment and a chance to make a difference. And that is something that I like to do. I like helping in the community. I like helping people in general. I like being an inspiration. I like inspiring people. And with this, I can do that. It's one of my aspirations. I would like to be a role model for girls like that, to let them know that whatever they believe in, they can do. Just believe in your dreams and go for it. Whatever you aspire to do it. È un onore e un piacere naturalmente di estar aqui nana e de por a efetuar acto de coronacion, especialmente mirando hecho que Prome biaha com Aruba vai participar na certamen aqui nana e nós somos candidata hobby bom preparar e com hobby gana. E sei claro, sempre una come por un sostén, más que un sostén emocional so, mi te para mí por haciele. Para mí es importante también para no solamente te presente, pero también para decir turcos bon. E maneira como bisa recordar tour esta que participa na certamen asina com cada embajador de Aruba. E uma como vai, tour renda waka e nanta Aruba que menanta spera, nanta nos pone no standard hobby alto e nanta spera costa grande de Aruba. E Rashida tá definitivamente lo por de levar essa aqui também. Mas para mim é um honor me agradecer a organização para invitar-me, me agradecer a organização para organizar essa aqui, para seguir preparando os jovens para participar na certamen, para representar Aruba dignamente. Me desejar a Rashida hobby éxito. Tem siman na luna na Nos di Telenoticia tem certamen que lo toma lugar na juli aqui hobby éxito.